Ahee, na mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi khalela hi Ben Mayengani na album cover. So ka siku ra namuntlha ra ti 14 September hi fike hi vona Ben Mayengani the President yi fika yi posta front cover ya album ya yona ka official page ra yona tanihileswi ni swi vona kwalano. So a ni ta ri ku va ni endla ti-video to complain unless ni swi vona ku swi possible ku va ku na ku cinciwa swilo ma vona like ka previous matter lani of course ni nga yi endla ya video liya ya ni nga fani ni kombisa ku Dr Joe Sherman va le ku Robert Kahlavo laha swi koteka ku swi cinciwa va fika va n'wi enda laha va tsala ku hayi na yena i part of the producers ma vona. So na ka leyi case is the same laha swa koteka ku swi cinciwa futhi on time before ti printiwa ti-CD letiwa ma vona yana. So at first glance I was ni vona this party don't know the image la nhlokweni la. It's as if president leswi misava nga endlisa sweswo onge yo fika yi nhloko yona yi fika yi biwa laha yi lero loko yi boha like yi ondzisiwa as if ko va carrot nyana like antoni ka swi hlamusela njhani ku ndleke yini la nhlokweni na mako ku ndlise ku yini la swi surprising nyana kwala ku ndlowini ku editiwe xinjhani kwala na yindlu laha lwangu leri komba ri bendabendela ni swi twisisi ku munhu la nga endlela la a swi ndlisa ku yini like ri lo benda or hi xitale xa koho xo I'm not understanding ku endleka yini laha to be honest. And then ni tanga laha hansi laha a ni mari voko ra president laha kwalaho xilo lexi nga fika xi editiwa laha hansi la swi tlhe xi endlelaku ko va voko swi endlela ko voko ra yona ri extenda-ku mi kuma ku ro ka ri nga extendangi xikahle like leswi munhu la kha nga fika a editisa swiswona ma vona and then ku tlhela ku ta na nhonga swi ri kahle ku yi va yi ri kona but the issue ku mi kuma ku information ya ku yi endlelaku yo tala ngopfu swi endlela ko va ma swo loko ha ri ntsanana a hi tirhisa ti-crayon leto ndrindla swi endlela ku kahle ku ndrindliwa swilo laha randomly mantisena ti-colour leti a tele ku balanseni yona yi mbale kahle but mi kuma ku na background yindlu liya ti-colour leti a tele ku fambisanini ma vona like a swi endliwangi kahle like yi fike swi lunghiziwa at least yi fike yi va much cleaner ma vona and then na la tlhela ka yona laha ku tlhela ka tisiva incece swi nga wona a ni ku swi twiseni maeditele ya misa la nga endle hansi that's what we're going to see. It's a rubbish. So President Mayengani a va n'wi landza munhu loyi a edita kambe a ni va n'wi hakeri a vula yena ku a nga editangi swona i edita hansi swa ha cinceka sweswi a va swi lunghisa loko ra n'wi za subscribe a ni ta ku mi la mi teka subscribe.